warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam pada kita panjatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga bersama. Oke, baik. Karena hari ini kita kedatangan tamu dan dari Rohis yang bakal nyiarin tilawah dengan tausiah pada pagi hari ini dari teman kita, sahabat kita, Ananda, Mariska dan Indah. Dan silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.